Ka St. Michael's Higher Secondary School Past Pupils Association Umsning Riboy District. Hakalai huay tarik naitung, kalapan long ya ka jingpen kup burom, daka Father Felix Biloni Educational Award Arhajar Arpusaw, ya kisamla puli kipawan syakmat, haka jing puli jongki haus nam Arhajar Arpusaw, haplau jong kani ka school. Hakani ka sngi laya don lang uba Carlos Karkongor, President SMC, Sister Idalyn Soklet, Principal, Ba Nikki A. Karthangmau, President Past Pupils Association, Ba Don Kupar JB Riang, General Secretary, Lembat ki Executive Member Jongkani ka Association. Uba Shanbor Lingdo, Joint Director Agriculture Balasong Thad, Ba Ukna School Barim Jongkani ka School Ulalong Ukongsan. Ki khna puli ki balang yakani ka award, ki bahiyeng hasem bat rengkat ki khna bat kinong hikai ki la pirshirhem hakani ka sngi. Siapa nama? Presiden kan tengah kot ya ibak Shanbor ibari cegam dah. Chairman bapanya ini kan jialang jingi ini kan step. Ayo yublai belalum lang ini kan step. Kumlei kumbagilong. Apa yang kajing kajingnya, apa yang kajing kerku kujung ni isang iyo ini kemarian kapitanan. Tinggi aku play ya i principal jingi i sister Aida bala ai ini galang kumsi bentan. Bagi ni si bentalang hagan ika jing ai kapakerpang nakam kini ki pun samla jingi. Ki bala pas paha hang ni po St. Michael. Imong igwi ki school regi ong po St. Michael. Ni don hang ni i ba Shanbor, isa Shanbor, lengdo i past people, i bala pas na ka school, class 6, hadin kita i Poisha St. Paul, ban pendap ya ka class 10 jungi, ka matrik jungi, ban hadu ba i dapoy ha kerdang kum joint director, jong agriculture, ba kum ju ilanong teng PDO, hagani ka block musning. Tingi sukuman hadu kata-kata, ba pidan kadangi, ba pin ai ni kimdiap i sombo perkhan, Kamtam nak mentagi niki samla puli jungi ada di school. Ngiru ngilalong kumbalong mopi ngiyang hangni ulan kumni. Dia mentaga sengi ngiyawan hangni bania sakilang. Kum ki past people bania dan rengkan patpi ngidan hangni ya iba staining, iba edi, iba prangkala, iba lungi, ikong Cornelia, iba dan lang ilong inong hikai jongpi. Ngidan kinong hikai ki balapas nak di school. Bat mentagi long kinong hikai hangni po school nak mentagi jongpi. Iba mata kani kajing selang kajungi kum ki past people jeng kasi Michael ban ai kajing pensilor repi kani ka award kam dati kalong ba ai na kamta jeng pi ba pin yo kajing bantoy lane ba pin wan kajing sarong na kamta jeng pi kam dai kumta regi wan ban ai kani kajing ai so bah jungi ka bakerpang bangi kum ki past people ngi kwa kain ba ki sama puli nak ke school kalau ai ngi kijinang jingsta ngi kwa aruba kum si benta kijing pensilor nak benta jong kini ki balapas bat kum ju khamtam nak benta jong pi ilade ani uslam baladan ya gani ka Father Felix Bolognese award o Father Felix Bolognese ulai missionary nari Italy ulai uba lapan he pensal ni gani ka school kum bakalong kat ni ka building ila trai sitom untuk kopor kini arteli kimala ba kumju laslang balong parish hangni ba kum secretary jong kani ka school managing committee la tres tom hadu kata-kata kumta he kani ka awon ni ai ka buram ka pakarpang haga keteng jong uni riu kraw jong ka tho katar hagani ka them
ribhoi ke jengi pakam tam ya agani ko musling ke jengi bangi ke yang ni ke si Michael dei lamba kimat jat ke bagi gila persen Napapau jo suo jo blade rekan rap belai ni kesni bot kenai haga ni kesni bat haga jo kupor nga songu ang kapita kani ka Saint Michael past people kabala pelikum kani kalat ban ai ki kenja award dan ni ki kenja jeng penslur ya gitu ki kena ke lepas bah te kendiat ngan sim ni kapor jong pi no kalong ka basiat kendiat tang ba ngasngo baga badon kam bat ngasngo komen bro hadu kata ba at least ngayo ban wan keren ki keren kendiat kan soi daga benta jong pi ki kena ki badang he ki badang san ki badang don kata kalat kelenti ban kentiu yelade ban kentiu ya gayin kasan ban kentiu ya gasnong ngathau ban kentiu ya gajat benreu jungi ban kentiu syafran te kendiat thai de sebun na pleng jong pi ki kena badang ret mo yang ini jebal akam ramba berkham he la se pinom itu te ngasuku aman kenmai pi kendiat ba ngar ngade na school barin jo kene school tambah kamdei kene school ba puli mu pi mo ku ma pi i menta la se abang ape kene school menta ba de kene ka surrounding kabadan ni kalong kum kerja jin pos niu bat ngam sumpoi berkat hiro bakalong kum ni menta mo Hakapor berada school mga hakani ka school na sedang nga nadu kelas A mo hakapor ki on kelas arit kelas ahe bat ka school ka bangalet kalongkong katay ka basyong tigi nong tray mo kalongpik kum katay kadon hantu ba piyang lain mo pigay do plang batak hindi na katin kiben manisyong di dagisi bat kani ka building mo hadin bangalet school system asnem pada hakapor di para balawan usna ko ganyin kita try dong ki mo dong tidur try kiba pila man pe itu kalong kaying ba asam pet ki khot mo ka ba tap dagatin katu ga dei ga banta ki English medium English school mo diom ta kamot na do class 4 class 5 class 6 dan re ga banta juni class arit class ahe class B mo hang tu for diom ide yin plang barit bang tu but ladang ikwa ban jam syate sabadan kaing mani niha ban pulut 40 minit namar balai kane ka lenti ke basiang put pa kamdei gumni kadai ka bolong jeleu ba pihak biar sya thi sopo banang ta pyak kiu mo ban pois lising menit